Thank you, Khamsang. Tharing kinye do siga pha pating yang samolol ka su shigi ye tharing anzo beginner to intermediate English grammar course ki lopchen ni pa de chadi ye kasang ki lopchen thangbo anzo ki mingshi kan do til henge chu pe mangbo chi ki kamen shok chumbo shi nang do ning thapani karin chelen shui ta tharing anzo lopchen ni pa de tuginda tingyen lenge chola che khare shi de chung shu paina henge chu ki nge ki thanda chinda thi de ki yigi chyorwa yigja PDF til henge chu ki yona tangro chida le ngala yigi khase chi chor sarwa ngala thinde shokle sungya shipchu chewagi tindingi handbook dirang dinang lo le dinang ni baina chongchen changma yore lopchen changma dirang nang khaptu le yang dirang nang le de yin bai ni khandi re shu baina inchi rang nang la ma do phi nang la thanda t-shirt mixing is so male and shue indra ani kisilenge chogi di chik susu la goyo samba ro chim baina di ebook rang cha diore wa internet khaptu thenge chogi publishing che yo ma do ngala thep di khaptu lenge sola du stanga yo ngala male and shue indra di che do lenge chogi learnenglishwithkizom.com la phewara jina thep di lenge chogi phani share ra re len shue indra la so di che ta tharing ang chogi gondo shipan pronoun mingchap karim ba ngjo parts of speech joba chi ki chashe ngjo inji da du nangita kumpa thangshu di joba chi ki chashe karim ba di hakwa chen legi kazang mingshi cha cha wa che tharim mingchap jangai re ro di kingen la kisilenge so ngjo channel thol thema thangbo pejo ro cheduna khamsang yeming la kizom si yo ngjo dunda da ba phege thoni inji jai kingen do sum dang yore tenge so phege shin yo ba tam phege thoni inji jang de pa ina inji ngjo channel thol subscribe na ro na nyen dung le gi thujo disa dawa phurpu pempa chido chido nga de chege thola ngar ngjo channel thol li yore la so ta ko chu bi la so lenge ngjo da du jindra ki lop chen ni pa de khari chadi yor shu pa ina pronoun gan chadi yor ro di ki lo dan di yen de la o chi do che zan di pronoun yin gor wa le chi yor wa lo du sambu de chang mare lo du sambu di la a gi da dan chi le go ya ro chi yor ta lo du pronoun ra pronoun le di phege nang khap tu la wa ro jing ba ina ming chap le di ming yin yo ki chap che che khari khari yor le chi ro phege na yin ba ina kho mo ngala khola le ro dwara ine ya thering an chu ki injin nang lo dige la sha phege na di re la na chik o re to samna tang wa min do le ro cha du dwara yin ba ine ya to dang so yo di ha khona chik su su gi khodo de mang ro dre ro cha du ro che jang ye thering lo ching pa pronoun ga yin da ta thangbo pronoun le di deshe injinang khandi yor shu paina a pronoun is a word used in place of a noun to avoid repetition of noun ra mingchap le di pronoun le di khadi phiju chi yor shu paina mingchi khwala li gi du de gi chap chini ajo phiju chi yor is khari che du phiju chi yor shu paina to avoid repetition mingchi goni labe chi yor di 파유가 체도랑 저기 민사 표주 치기요리스와 딜 행게 저기 세우하 고야 체도랑이 될라 example sentence 지트 저바 perjush 티더와 디지스나 행게 저기 Galden is a 10-year-old girl Galden 로추기 포모치레스 차스와라 아니 칼레도 Galden loves to dance Galden 셰타베페 고요리스 테네 Galden is very good at studies too Galden yin baina khari yore lokjong che leng pe go yoris thine Galden takes care of her pet dog very well Galden kurang ta mola orderwa morang ki yo de leya pe apu tado chires Everyone loves Galden a lot mit sangma ki Galden pe go yore le du ngaju ki goni chigle de khari chaso Galden pe mangbu chaswa ta yin baini jopa de ro chim baina 인치민 중간 저기 저빠 찍찍찍이 나올라 라 갈든 랍 말라 버지는 메도 메롱아 도치래 마루아 디 민첩 디 갈든 레디 당보 수이 방어도 치니 민찍랍 다디는 건저 디 요해 요르와 요답 제 요르와 디기 체도는 건 저기 pronoun 비주 치기 요레스 민첩 다 갈든 레디 부모 짐바 있는 민첩 가리 체그래 어허 she led chagrewa dicheta dinanglola did you notice one word is frequently repeated chik goni pe mangbule swadi khari chaso Galden ledi ta Galden ledi chapla thangi gondu shubane she ledi pheju cheparaji na sentence khandi chaidu tejisina Galden is a 10-year-old girl Galden lochu gi pomochiris thine She loves to dance. Mo shit happy go yoris. She is very good at studies too. Mo lobjoya pe yoris. Ani
Kalden takes care of her pet dog very well. Kalden morangi ki tiampe abu dabu gere tado pe abu chires. Everyone loves her a lot. Her lana mo led charwa. Mi changme mo pe go chigre. Tadi nanglo tada. Kalden themani laure ani she lani themani laure her lani themachik laure. Labdu sambo jopa dikhaninge kaptu logi indarwal henge choichik. Senara. Kalden is a 10-year-old girl. She loves to dance. She is very good at studies too. Kalden takes care of her pet dog very well. Everyone loves everyone loves her a lot. Jobadi nyamro roshtu do compared to Kalden chigre, Kalden dire, Kalden pe abuire, Kalden lopchon chiyore ledu, Kalden thangbo khanti yobadi chiklap thini mo lana jobadi nyamro roswa. Chezang anjugi pronoun piju thidu chiyores, ra? The pronoun le yewa pe mangboyosh. Ra nga chikpuchile samno tangwa ruchim pa inea ngimingla my name is Kizom ra ta Kizom le di ngi ki ngarang gi thangbo khandila sire I am Kizom ra tini this is my pen nge pen re chaswa I the my le ni de khora le chaswa mi shemba chi gi ngala refer chi du kandi chire she le re mola len her le ro pa mong bu ra tende to ta di list nanglo la lhengi chogi khari ha kur shi pa ne di chart di nanglo la ngan chu gi mi gi Tidang chiorwa. Kandiore ngara keja shingi di imbaina mi thangbo first person. Ni ki sula keja shigi yore. Woti mi di second person. Ra koi nere moi nere. Ani shemba sur chigla yo paina di gari chare third person. Sorry, di ko mo ledingi he she la ho martar you. I the you ngani nga da che ledi che. Mi sumba di third person di sur lana he she ledi. Okay, person. Tadige joba thangma tanda nganju joba na li ro chang dur tarwa nge thanda first person, second person, third person swim bale chorwa. Di nge choge hakona sam gorta. All right. Anda di nanglo le yan chik chik mang chik put the pomo he she le na put the pomo che. Chik chik mang chik nanglo le you chik mi susu ge phajo ke je shesa di mangwa yo pa ine ya you rang re darwa you all le ni mix la wise yo marta ani de khoncho mancho v len li ro dige gi chart di che. Ta thangbo nganju gi pronoun gi chopa thangbo di subject pronoun digi nanglo la thandang nganju dirang jangai dal hengi so idi abu chin drama so samsam rojo pa in thandang nganju digi deshe nanglo dirang ligre chejang ga gan del tuju mangbo stang meda. Okay, subject pronoun subject le di phege nanglo la nganju gi thanda lopchen le di chago marta grammar kapsula subject le di khare chege le na chepa po lega chinge de surdu thanda I am teaching la orajina lapnge de surdu I nga ani nga khare chare chepapo English na chepapo la subject la gorta ta de rolega chinge ke kapsu de la pronoun le warjina mingsap khare khare piju chige pronoun khare khare piju chige le chorwa the nanglo la I nga you ke mini pa de ro tene he she it mi sumba phanita de ngi jiyo ba ina ko puina she la na mo it la de khare ki mingsap re la warjina chala the sentence ki mingsap thing, animal. Alright? Third thing nganju plural ki chola ta wara jimbaina, right? We ngancho you nyatangi la swara chik chik mang chik khuncho la di imbaine ya you rang chagorta. De la na khoncho phagi mi chik le mangwa yo di. Di thangbunya la di korangi deshe dosche ta dige changma subject pronoun na le parajina phejo khandi chego yore le churwa di ta khechumburwa that this sentence na ta warajina Kalden is from Delhi. Kalden is very hardworking. Kalden Delhi nire Kalden pe kali genge chirelana Kalden na ni leswa ta nchu ki khare ha ko gore Kalden phumo chimbaina jopa thangbo de nangla da suimba mingla ngoto chego yo parwa chesang Kalden is from Delhi ani ta Kalden go ni malap ni mo la yorwa mo la de la she chaswa ani she is very hardworking mo kale pe genge chirela du sambola jopa di ngemro tab dero dosto swara diche tanga jogirwa dike changmagi jopa chik sosorangi suginda ani changma dos chegre ro ngede pes chik tong bai all right teleinda thangbo I nga le diche ta ngege dus china I teach English ni injilap ki yes chaswa ta you ke le de ke chik dirta
You dance well. Kyo karado kyo shape ya buchagi tus. Ta mo la imba ina. She karichiga. Mogi kala suire la imba ina kande lagi tab teo chin lagi inda. She cooks. Leswa ko la imba ina kande chigira. He plays football sigire la imba ina. Football. Tini it. Lelos leinda, dependre leinda, kande lage. It is a pen. Dinang lega mindo ala roj time baina is leading onto helping verb. Chave thikdo inde main verb chaje cho me baina chave thikdo helping verb dikhari chagore to be verb auxiliary verb thik mangbo ra dila dikora main verb chadu ra dicha. We ngancho ra ngancho khalage. We dance every Wednesday. Ngancho Wednesday takpa khari chigiye she thakiyes. They konso ledirta tha. They khari laga. They fight all the time. Konso karre tujo ganza khari chidire chuba yadigres. Dige ngancho ki chepapo ki sajala ledu mingchap dige piju cherta. Dige changma khari chadiyor lawarajina subject pronoun. kaptu redwa nga pyo ko mo koncho ngancho di ledi chaswara. Ta subject pronoun gi jala ngancho khari hago yor lawarajina object pronoun. Ta thamungya la object la chik di khorang la dishi gya warajin baina object se du sambo ngancho gi ta chala lawo marta ra object se du ta tu nang la khari chago na chayul tangi subject cheba portwa object chayul. Ta ni gi de la lingi chola thamungya la jopash nang la warajin baina I teach English. Ye inchilap ki yo le chorwa. Object de kharelana noun chigreda mingchik chikligirda. Dinang la chepapo de sura subject dit I. Dida lega rerwa verb rerwa. Ani kharelap ki do. Wo de yuri chadiyorda. Ani English di thandang anjo ki khari chadiyor shupaina object. Alright? Tindero tha dinang lo larwa pronoun mingchap thangina shi I we, you, they, chagmarta. Chayul laledu sambola mingchap chin chagre. I di khari chagre me. Ta pyoge nang samlo tang na rwa. Kisi kecha chigi nanglo la nga la, ko la, mo la, kyo la, ngancho la, koncho la di la pado chimpa ina ngancho ki object pronoun cherda. Nga, ko, mo ichis, ko ichis le gyuro. Nga, mo, ko la impa ina subject pronoun. Nga la, ko la le pado china object pronoun. Ta object pronoun khari yore. I di khari chagirlana me. You di khari chagirlana rangja you. He di khari chagire him. Kola. I told him. Nye kola labi. Let's swap again nangula. She di khari chagirlana her. It di khari chagirlana rangja it. We di khari chagire nganchola us. They khari chagire konchola them. Object pronoun ledu tadata subject ki sajal legyo ki object pronoun sangma pagil ledi yurswa tadata la portion tata ho chaichya dicha de joba de la sero nanga. She told me about her worries. Megi ngala lapsung lerwa khari labre morangi semte khari yo pai digan lapsung ngala lapsung ngala ledu mi leswa I le maswara. That's why she told I le marta. I di chebabo ki sajal lerwa. Susogi lega chinge roshara di nanglo langa khardo chail to cheta. She told me me ngala lapsung swa. Tenzin asked me to talk to them. Tenzin ki ngala lapsungs khare labre khunjungyam do keja shedun them right. Okay ta dinang ta origina I can't thank Calden enough for being so helpful.
nga kalden la khare murangi ropa chigyo de la thuje che khajo la origine nyung thagre le chorwa odi ki kalden la le di chapla manju ki khare chi chogore kalden thangbo phomorwa phomo ki mingchap ding anju ki subject pronoun le di shirwa ta mo la le baina hardly wa that's why I can't thank her enough for being so helpful mo ingala ropa chigyo de la goma so tiji je khajula ne nyung thare le jara dicha tang anju ya rangja thangi do chiginda digang la jopa chik 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 soginda ro la solenge ta thangbo anju ki mi nga la khare lage Tenzin gave me a pen Tenzin gi nga la pen chikte sungs me nga la you ye khela love swa le de le la shu chegwa I told you ye chola love swas tene he de kar chegra ko le de him chegra him I asked him to do his work nye korang gi lega de chila beans kola korang gi lega de chila beans tene her let's say Tenzin meeting ming tishaganda Tenzin gave her a big hug Tenzin gi mola shuk chumbo je tham so le jo ra injina la du gave len lerda tene we the us children tene he let's say yeah gave len lead the rest simple na chezan gave len law he gave us some time 거기 감절라 투제 티스체 송스 테니 them consola I told them to stay away nye consola 다른 부대 lines consola them it do you like it chirandi la gasube la chorwa ding anjoki 가르쳐 되어랬다 된다 object 자율기 사절을 내도 선불라 먼저기 민삽 가리가리 배주 최고요를 내주어라 저 딩이래 다 딩이 냠들을 행기 쪽이 가리하고 고요라 그러지나 possessive adjective and possessive pronoun 가리래 내주어라 딩이들다 다 possessive adjective the possessive pronoun 이거 더요 이거 이 가리된 거라 그러지나 왕탕 된 거래 수수기 임발 내주어라 배주 시도 선불라 possessive adjective 데 가리래라 그러지나 뒤도 선불라 예 my your keranki the data the lead dwara his her me its chala dirangi semjen dirangi our nganche their konche diligirda ta dige nganjogi my lawada this is my pen na pen dige tapusu imba dosten so possessive chigore nge chigoro thi ingyo de lagor terwa ta dinanglo la kapto example theory na thangbo it is my pen the ngegi pen is let's what this is your seat 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 the kirangi seat dress and this chung tamata his que la yode it's his car the köki car race tadine her me this is her bag the mögi bag race bag it's the dog wagged its tail kirige kurangama yuksus our this is our building ding anjogi building race
Then there. It is their job. The kunja ki lega res. Dige possessive pronoun kapsula tada. Khari yimba the object jablo la khari opa ine digi nyen la possessive di leswa. Possessive adjective di my, your, his, her, it's, our, their la di khari cheso khari yim pen sishna pen di sugire. Ngere la swara chesa dige tsik changma seed di sugire körwa your la di nyela leswa. Hakar di sugire kogirwa. Ani his la ni nyela leswa. Ding nganzo ki possessive adjective ki tidar da ding ye khari chin lagi lawar jina. Lengi so ide sina possessive pronoun kapsula kharlana ma la otran la gorte ngere khure mere le di ine ya laptu thidu kha chagre my di khar chagre mine your di khar chagre yours his di rangja his her di khar chagre hers ya me la gorta thidu dis kha chagre ngi tan chopata orwa it di khar chagre its our di khar chagre ours their the khare theirs tangi ki joba chikla example thigi indarwa ani dinyam dal hingi so shimba so ideally do re samgidu dela check sinanda this car okay tangi this car is mine tangi dela thiwarajina this is my car tangi possessive adjective ki pechur dirda digala nge car lan leswa my car ta possessive pronoun pechu chya in baina khari chagre this car is mine. So pronoun means up the last the ligre karim badi nyalare. Okay. Tinda. This is her bag. Di me ki bag re la du sambo manso ki possessive adjective thangi dile swara her bag. Ta ding on possessive pronoun ki laptash kan la ko ina khari la re nyala bag dile ro chesa this bag is her की possessive pronoun दिखा रहे दो hers कैप्चा लपदा वो तो इधर किसी का क्या पर शुरू हो रहे ये पहले या possessive pronoun या ना possessive adjective ये का कि वांग ताऊ तो गोरंगे ये बक्के ये पले दे difference कर रहे दो लपतु संबोला my your his her ले ये पहना खंडे रहे दो वो तिंगेल मिंगसब तिंगेल ललब अनि चला खरीम पहने object दिचेल लेर द्वारा अनि किसी possessive pronoun mine yours his hers it's ours theirs ले पहना अनि खरी लेर तो थंगिंग अंचु की object किसा चला खरी ले सो वो तिंगेल ललब possessive pronoun the last लेर द्वारा पेने चशना this pen is mine this pen is yours this pen is his this pen is hers this pen is theirs this pen is ours. Leswara, tigechini ngazuki possessive pronoun gitu dandi tu stochicha. Lasa lengi ani tharingi nyindon diran sami tharingi lopsen lengi sola pentok po tukto to chuyo ni rawa chigi ye ma pe ngela subscribe na yu ne injik subscribe na ne perona Instagram tola follow nang me pe ne phagile ngi gi reels tende gi yu ne phige thone inji tap de ocean lab de ye lengi so phagile follow na ro nang shwe an jamai lopsen shna lengi sama kya tu je gi rawa chigi ye te pato lengi sama chago chini shuru nang ngin yem de inji jan shuru nang